Ingqungqulu yomculi kaMaskandi uBheki Ngcobo owaziwa ngele Hhashi elimhlophe uthi ukuvuselelwa komculo kaMaskandi eEastern Cape kuzobuyisa ukuzigqaja entsheni ngomculo wesintu. Ihhashi elimhlophe lethule abaculi abayisishiyagalolunye elibathole kulesifundazwe. Lomculi ubehla enyuka esifundazweni ethungatha abaculi abanekhono. Isiswenye seqala lomculo kaMaskandi utata uHhashi elimhlophe wayeneminyaka nje esibhozo ukuqaphela isakhono anaso. Evuma ingoma ngozenzele wesiginci senkonxa elandela ekhondweni lomalume bakhe. Emva kokwaziswa kwiqela lomculo kaMaskandi lalidumile ngelo xesha zange aphinde abuye ngamva. Benginokuthi mangabe ngibona emakhaya umfana udlala kamnandi uthi uyabuya umfana urusestar kwa urusebhema lezinto ezibhenywa netalent. And mina ngathatha isinqumo sokuthi no kufanele umuntu aqale manje abheke emuva kwazi ukushintsha impilo zabanye abantu. So siyabona ke ukuba banikwe iopportunity for babenze into abayithandayo and sinethemba lokuba bazawukhula. Kwakhona sele bekhulile bona batsale nabanye abalandele emva kwabo. Abo baphumeleleyo bayilibulele lithuba. Indlela besebenza ngayo besebenza emakhaya ngekhompyutha zethu ukwenza sikwazi uba nedemo sithi xa sifika kubantu abafana nabo tatuhashi sibanike bayomamela emakhaya babuye bazosinceda xa bekwazi kodwa eliphula asinike lona lesincede kakhulu. Ubunzima esihlangabezana nabo kungafumani support nokuthi singakwazi ukuzimisela kungabikho umuntu osinikeza ipower yoba sizimisele. Ezimvumisele ziqalile ukushicilela. Urhulumente wephondo weMpuma Koloni uthi uza kuncedisana nesiswenye seqala lomculo waMaskandi utata uHhashi elimhlophe ukuqinisekisa ukuba izimvumi aziphelele emoyeni. Ezimvumi zaseMpuma Koloni ke zawunqanda ziinkwenkwezi. Thule joka kwiindaba ze-SABC ndisesajonisi.